Камчы Бекташиев айыл жергесине өз каражатынан колдоо көрсөтүү ишин улантууда. Бул ирет Барпы айыл өкмөтүнө караштуу Чокмор айылында узундугу 1,5 чакырымдан ашык жолго асфальт төшөлдү. Буга чейин аталган айылда көпүрө да курулган болчу. Сайыс бузулгандан бери мен ойлойм биздин Жалал Абад областы Кыргызстанда деле өзүнүн каражатынан асфальт баскан бир гана мен жаңылышпаймын. Ушу Камчы акабыз ушу жолдорду асфальт кылып, анын ичинен негизи Барпынын негизги көчөлөрүнү дээрлик 90% бүтүп калды десем мен жаңылышпаймын. Ошондуктан дагы бир жолу ушу Камчы акабызга ийгилик каалайм. Барпы элдин атынан чоң ыраазычылык билдирем. Kanca adamlar yolda kalıp çalışıp attılar, yolun asfaltından kılıp verdiler. Bu bak, başka kalktı, bir diyim verip, yolunsan bir mayda şahat söktürüp vergen yok. Kamçı kudu gözünün yolunda yakılıp tutup veriyorlar. Kanca ikser, o Koçkandağı köprük, tarihte bolgan emes. Kancadan men aktı, kanca baldarına aktı, men özümün boşandan akıp keteceğim, sayarıp bırak. Yakında. Böyle şuna köprük amsal, yakına yol diye boğunda verdi. Bundan aşağıda daha kanday işlerdi koşlar işleri. Çok o kadar sürüp vermeye de kalgan işler, her kamçı koşlarıma da işleyecek. Min martı rahmat bey, kamçıda vur baldarınız kıvrak çıkıversin. Sağa elini alkışlıysan. Senin şu kolda yürgen baldarın sana hizmet kılsın bardadan. Elin hizmet kılsın, elge sen hizmet kıl. Kızır zulağında olsun. Ne dilersen dileğini Allah'tan orundaktan olsun. Caman gözden, soğuk sözden saklasın, ömrüne bereke versin. Rahmat eken kullanışlar gelsin.
Burada da barın özü jasap kelgen. Köprünü da özü kurguzgan. Yolda da aklına çeyin çıkıptır. Murdagı bir nemede bir yerge asfalt salganda aytkan ele. Menin planımda var, bu da kalasa çokmar kışlarındaki yoldu aklına çeyin yetkizem. Dağı tergeci yol salam, bir yerge yol salam dep. Ve bunu bir kara tursan yol transport ministri aytatırdan sözler aytıcılar. Hava yol transport ministrlerimiz hayata kaçışlı kılıp niye yolda onda duruyor? Bu da öyle. Ayıl arasındaki yolda öz karacatmenen Tuturgan bunday ilgeri bunday zikirlerdi Altantay çoğulmak de koyup kılımdan kılımga muhattığın dantap gelgen yeri çıktığız. Men kıskasını açsam Altantay çoğulmaktın bugünkü nemesi usul kamçı inim Kırgız'dan çıkan, Barpı'dan çıkan Altantay çoğulmak dağı bir yeri bir de Barpı'na olsun demey köptegen yerlerge cahlıklardı kılıp gelip yatar. Bul degen bul birele barpının emez, jalpı elimizdin, jalpı Kırgızistan'dın, Kuyarman Atoğlu dep ses bulan. Buna bayağı da ayıp öttüm köprünü dağı neme öldüm. Men bulu, nemeni jakşı bilemin, bu yerde 5 yıl işlep ketkemin. Çokmarlıklardan goy-goyun jakşı biletelem. Usul yerde bir nerse bolup olsa, bunandaylar ötermayt öyle. Barpının bir kıdır var olan giyin kansı bolgalar inşallah otkaç yetişetene. Buna öz karacatı bilen asfalt tartı salıp, yol dördüğü kılıp, otosol yolga köprünü da kılıp koydular. Çoklar eli bugün halasa tiyaka, halasa biyaka, asfalt yol. Bunu yemeği min aytkanda dağı bari bir rahmet teşten başka hiç yok. Эми урматтуу туугандар, урматтуу эл журт, ушул кылган иштерибизди биз мени эч ким бирөө мындай бир мажбурлаган жок. Эч ким бирөө барып бир суранып, жалынып, жалбарган деле жок. Өзүм эле ушул мүмкүнчүлүгүмө жараша колуман келгенин кылып келе жатам да. Кылып келе жатамын. Эми бул быйылкы биздин быйылкы ушу жасаган жумуштарымдын мындай финалы болду десем болот. Ушу бүттү. Быйылкы жасаган ушул мына Жаркыштактын асфальтын жасадык. Наркы мечиттин алдын асфальттап, Миңөрүктү асфальттадык, анан бул жерди асфальттадым. Ушу менен быйыл Кудай калса бүттү. Эмдиги жылкыга дагы 3-4 жолду азыр өзүмүн пландарыма киргизип атамын. Ошолорду жасайын деп. Мунун баардыгын урматтуу туугандар, ушул эмгекти, ушул жасаган нерсенин баардыгын бизге ким үйрөттү? Мына силер үйрөттүңөр. Айылда жашаган, айылда эмгектенген, ак эмгеги менен өсүп өнгөн аталар, агалар, мына силер үйрөттүңөр. Мына инилер, ушул биздин элибизге, журтубузга бир мисалы болсун, үлгү болсун. Бизден кийинки муунун балдары, жаш балдарыбыз өсүп атат. Балдарыбыздын балдары чоңоюп атат, ушу төрөлүп өсүп атат. Ушуларга үлгү болсун. Кудай кааласа ушулардын арасынан дагы эли журтубузду бага турган жекеле чөнтөк үчүн, жекеле өзүнүн үй бүлөсү, жекеле өзүнүн короосу үчүн эмес, элдин көчөсүнө, элдин короосуна, элдин бир муктаждыгын чече турган, ошого мүмкүнчүлүгүн таба турган бир балдарыбыз чыксын деген чоң үмүттү айтаар элем. Ошондой бир үлгү болсо экен деп тилек кылаар элем. Meni көп айтышат, аяк жактан, бул жактан айтышат. Чын айтканда жакындарым менен анча мынча айтышат. Койчу, муну бүтүрдүң, муну кылбай эле койчу деп. Мен айтам, жок. Мен ушу менен гана жыргалчылык табам. Элге кылсам, элдин проблемасын чечсем, мен кылган иштен эл кубанып турса, кайсы бир деңгээлде кимдир бирөөгө жакшылык кылсам, мен ошондон кубанып, ошондон бир күч кубат алып турам. Ошондуктан урматтуу туугандар, урматтуу менин тагаларым, сиздерди мына жолуңуздарды да бүтүрүп, мен бүгүн сиздерден, ушул апамдын жеринен, сиздерден бир чоң күч кубат алып турган маалым. Рахмат сиздерге, бар болуңуздар. Ар дайым ушул
el menen, jurt menen bolup, arda hem uşu sizlerden kereğinizge jaraganga men mundan arda dayan. Olsun, telegeyi çekilip olsun. Yayılmışın da eldin kızmasın, kılı verdin duasını alıyorsun. Mına Kuda kalasa mına şu Akjol uzatıp jakşı oldu şunu kılıp bergen kamçıga, aile hükümetke ming mertebe rahmat. Çokmor'un atından, bizdin atımızdan, eli jurtun atından bardığıga rahmat aytabız. Şu rahmat köp murundan başladılar, ona köprüyü salıp verdiler kamçı. Ming mertebe rahmat olsa, balalı çakası bilen oynap gülüp duran. Den soğlukta olsun şunu. Ne tilese tileğine jetip jürüyorsun şu balağız. İçine kolu jupuna adamlarımız var. Aldarga kamçı jıl sayın. 2 tonnadan 3 bilöge kömürün berip turат. Jıl sayın berip turат. Andan keyinkiler buna bul jerde aksakaldar aytты, özüңүздөр көрдүңүздөр. Kim özü нуждатса кылса, ага эми кыргызча айтканда акчалай жардам берип турат дейм. Акчалай жардамды аябай. Барып жардам сураса, андан кийин мына бизде эле кемеделер алган аткан эле адамдар бар бул жерде дагы. Аларды бекер дарлоого өткөрүп берген. Элестеткиле. 2 күндүн биринде бир жумада 3 жолу барат, 2 адамды ушул жерде бекер дарлоого өткөрүп берген. Ушу камчы Кыдыршаевичтин биздин теңдеш досубуздун жардамы менен. Өткүрбек Рахманов, Акниет Кеңешев, Эркин Салиев, Регион.